ukajya ugasindagira ariko ubugari bemeta iyo buriye ukabuhaga bufata curara imyaka 70 umwaka umwe ubugari imyaka 10 ubugari 20 ubugari 30 ubugari 35 yebaba we tubiravuga ngo baravuga ati rero turarabyo n'Imana. Amen. Tumarire ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana sinorangiza ndavuze na Yesu nawe igice cya 5 ku murongo w'indwi tuce tuzinga Bibiliya. Yohana igice cya 5 ku murongo wa 17 uwo murongo umwe gusa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 avuga ngo Yesu arababwira ati Data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Amen. 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 Muvyagire ubwira mugenzi wo mubwira ati humura Yesu ari mu kazi. Ni muvyagire mu vyubahiro vyanyu ari mu kazi. Mu gihugu tugiye kwinjiramwo Yesu ari mu kazi. Ndashimiye Imana maye guhagarara ngaha. Ndashimiye na nyakubahwa mukuru w'igihugu wacu n'umuryango wiwe wanyumviriye ko nkaba mpagaze ngaha. Imana ibongera umugisha. Bibiliya iravuga ati musabe muzohabwa. Shaka sabe umuvyeyi wacu aze kunyemerera ninarangiza cangwe aze kunyemerera abahungu biwe banyemerere ze kumuramutsa gusa nako kazoba gahagije. Sino kwishinga Apotre Mayaga reka nigwane ko nigire no kwigwana ko unyemereze kukuramutsa gusa. Amen. Tumarire ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana sinorangiza ndavuze na Yesu nawe igice cya 5 ku murongo w'indwi tuce tuzinga Bibiliya. Yohana igice cya 5 ku murongo wa 17 uwo murongo umwe gusa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 avuga ngo Yesu arababwira ati Data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Amen. 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 Muvyagire ubwira mugenzi wo mubwira ati humura Yesu ari mu kazi. Ni muvyagire mu vyubahiro vyanyu ari mu kazi. Mu gihugu tugiye kwinjiramwo Yesu ari mu kazi. Ndashimiye Imana maye guhagarara ngaha. Ndashimiye na nyakubahwa mukuru w'igihugu wacu n'umuryango wiwe wanyumviriye ko nkaba mpagaze ngaha. Imana ibongera umugisha. Bibiliya iravuga ati musabe muzohabwa. Shaka sabe umuvyeyi wacu aze kunyemerera ninarangiza cangwe aze kunyemerera abahungu biwe banyemerere ze kumuramutsa gusa nako kazoba gahagije. Sino kwishinga Apotre Mayaga reka nigwane ko nigire no kwigwana ko unyemereze kukuramutsa gusa. Sabe umuvyeyi wacu aze kunyemerera ninarangiza cangwe aze kunyemerera abahungu biwe banyemerere
ze kumuramutsa gusa nako kazoba gahagije sino kwishinga apote Mayaga reka nigwane ko nigire no kwigwana unyemereze kukuramutsa gusa nigire ako gusa zomara iminsi madame anyoza hose ndahakoreka ako gusa nyakubahwa mukorera Imana ize kubaramutsa. Haleluya 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 abari hariya haleluya haleluya kuva kuwa mbere tujya ijambo ry'Imana cyo gituma ako karirimbo na kompojeza murajya kuwa kabiri tujya amajambo y'Imana raba video yose kandi uyimare uratubwira icyatugufashije utubwira icyo ukuyemo kandi ukande kuri subscribe nimba atayurakora nimba warayikoze naho kandi aho kugikumu kandi ugire na partage share Itamurage umva kagoye itamurage muvyase nawe ntumbera kuri abarene wacu bene wacu itamurage twagiye itamurage ingira ryoshe mwese kuma mashi mwese izindi nyawoja ugasindagira ari ku bugari bene iyo buriyo ukabuhanga bufata Chura imyaka 70 umwaka umwe imyaka 10 umwaka 20 umwaka yababa we tibirira kugango baravuga kirero turarabyo n'Imana igwana unyemereze kukuramutsa gusa nigire ako gusa zomara iminsi madame anyoza hose ndahakoreka ako gusa nyakubahwa mukorera Imana ize kubaramutsa. Haleluya 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 abari hariya haleluya haleluya kuva kuwa mbere tujya ijambo ry'Imana cyo gituma ako karirimbo na kompojeza murajya kuwa kabiri tujya amajambo y'Imana ingambo zose nibaza umuntu wese yaramaze kwakira reka muri minota yanjye tukaririmbe ndashaka wuguruke uririmbe ukoma amashi kubera kwifata ubuseriye cyane urashobora kugwara bavuga iyo umuntu yifashe ubusere cyane ari imitsi ziba rero ugerageze uwuguruke undiririmbire gusa uvuga ati itamurage umva kagoye itamurage muvyase nawe ntumbera kuri abarene wacu bene wacu itamurage twagiye itamurage ingira ryoshe mwese kuma mashi mwese kuma mashi ririmba sohora ijwi Matayo Zaburi byeshuriwe imigani umugabo ayiriye nakubita umugore ayiriye yubaha umugabo umukobwa ayiriye aratekereza umutama ayiriye nasaza nicyo gituma umuvyeyi wacu umugana umukene kubera iyinjya bon appétit samurajya. Haleluya haleluya intego ni yindi nyene uyu Mose muramuzi Bibiliya iravuga ngo Abisirayeli bamanutse muri Egiputa ari 70 basangayo Yosefu baragwira baba benshi mwami Farao arikanga aravuga ati aba bantu bazaba
avuka yicwe. Bibiri iravuga ngo benshi barapfuye, ariko uyu Mose Imana imufise ku mugambi, iramuzigama nk'uko nawe yakuzigamye muri uyu mwaka. Igufise ku mugambi, igufise ku mugambi, igufise ku mugambi. Nico gituma yatuzigamye. Bibiri iravuga ngo mama wiwe agerageza kumunyegeza, ngo amushira ngo mu kantu kamwe, ngo amushira ngo kuruzi. Bibiri iravuga ngo umukobwa wa Farao ngo w'umwami ngo yumva iyashu aravuga ati genda ngomba koga. Baravuga ati genda hoge. Aravuga ati kandi jewe sishaka koga muri pisine, shaka koga yumva iyashu aravuga ati genda ngomba koga. Baravuga ati genda hoge. Aravuga ati kandi jewe sishaka koga muri pisine, shaka koga kundahangwa. Kandi Mose niho yaraje. Muri iyi minsi hagira ibintu Imana itazi icuya kugira utabagwe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka twinjiramo hagira ibintu Imana itazi icuya, ya dosiye yawe igenda imbere mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi Imana hagira ikintu itazi icuya, uronke bonane mu izina rya Yesu. Umukobwa wa Farao yumva iyashu, yanga koga muri pisine, aja kudahangwa. Kandi Mose niho yaraje. Haleluya, haleluya. Bibiri iravuga ngo agiyeyo asanga kadebe kariko kararira. Uyo ni Mose ngo acarakura. Bibiri iravuga ngo bavayo ari benshi, ari 3,000,000, ngo baragenda ngo bashika ahantu ngo Imana nyakubahwa ibagaburira manu barayirya imyaka 40 yonyene gusa, imyaka 40. Nasomye Bibiliya mw'ijoro, manu yari imeze nk'ubugari. Ubugari n'izindi ndya sico kimwe. Izindi ndya wongera ugatsindagira, ariko ubugari beneda iyo uburiye ukabuhaga bufata cura imyaka 40, umwaka umwe ubugari, imyaka 10 ubugari, 20 ubugari, 30 ubugari, 35 yebaba we. Bibiri iravuga ngo baravuga ati rero turaramya n'iyi Mana. Babwira Mose bwira Imana yawe turamya na manu, tugamba yuko iduhindurira muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Iyi Kanani yacu bivyiza kuri intego yacu, Imana ije kuguhindurira mu izina rya Yesu. Muhira iguhindurire, ku kazi guhindurire, mu munsi guhindurire, abari hariya ibahindurire mu izina rya Yesu. Dufise Imana ihindurira umuntu, birabahindurira ibaha akanyama. Hashika rero Mose yariko arabasezera, aya n'amajambo yo gusezera. Yariko arabasezera abona kiriya gihugu, aravuga ati uhoraho Imana yanyu azobageza mu kiriya gihugu. Ni igihugu ciza kirimo amazi, kirimo imigezi, ngo harimo ngo n'ubuki, ngo n'ingano, ngo uhoraho Imana yanyu azobagezamo kandi muzobironka. Twasomye Bibiliya, Yesu akubita itangazo ngo data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Ivyo vyiza rero tugomba kubicakira mu mwaka mushasha tugiye kwinjiramo. Bisaba gukora kubera tumvise ngo data arakora kugeza n'ubu na Yesu arakora. Nimuvuga ati amina. Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi. Uravya ya mesi yose guhera mu kwa mbere gushika mu kwa 12
nagwa inkandara ngirira mukazi wati Yesu ari ku kazi uzagwa inkandara ariko arahitwara niko none umwaka uraheze mukwa kabiri mukwa kabiri n'uyu munsi Yesu ari ku kazi ni mugati ana data arakora kugeza n'ubu na Yesu arakora ari ku kazi ni mugati amina ari ku kazi ararera ibyaha ari ku kazi arabona oya Bibiliya iravuga Yesu ari ku kazi umunsi umwe wabigishwa w'ijoro ryose barara batarose ngo batarose na rumwe ngo baroba hariya babura ngo baterera hariya babura w'ijoro ryose bararoba barabura ngo umwami Yesu amaze kuzuka ngo yazukanye inzigo ntiyazukanye imbabazi ngo ntiyazukanye inzigo yazukanye imbabazi ibaze Petero yari yamwihakanye abandi bari barasubiye inyuma bataye ibikorwa by'Imana bagiye kuroba ngo batereramwo kubera abahevye Imana ngo imboga zose zikabaraba ati muje kuroba abandi nitwinjirayo mwataye Imana baterera inoze ati nitwinjiramwo twarumvise ko muzoroba abantu nimugende muri uyu mwaka tugiye kwinjiramwo duterere mu kuryo mu izina rya Yesu ngo umwami Yesu amaze kuzuka ngo yari ku kazi aravuga ati bana banje arico mwarose terera mu kuryo muraroba Bibiliya iravuga burya ati ngo baterera mu kuryo nimurindire gatoya ndabwira ingene vyagenze gatoya ngo batereye mu kuryo ngo batereye mu kuryo ngo imboga zose ahantu zari ziri ngo ziravuga ati Yesu ari mu kazi ngo zose no mu rusenga ngo bakweze biranta bagira abagetsi b'abapiri mudutabare ngo baca barabatabara zimwe bazishira ku musozi izindi baca kugurisha aho niho havuye rya jambo rivuga ati zandagara 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 Yesu ari ku kazi ni muvuga ati amina Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije n'aba Pawulo bagenda bataburangije nanjye sizoburangize ndarangije nimba uri kuraryoherwa senda kuri subscribe nimba utarabikora ariko wowe wabikoze ntusubire ariko curabaho hari igikumu usyondeko kandi ukande no ngaho handitse ngo share cyangwa se partage bikore ushire kuri stati yawe mu magroupe uhereze abagenzi nimba uri kuraryoherwa bigaragaze tubwire rero wowe wakuye mwese Bwana Pratozar intumbero yiwe arayishitseko ni wowe nawe ufise iyihe ntumbero Imana ishitse indoto zawe mu izina rya Yesu Kristo warahenzegiwe cyane imirimo y'Imana ikoreke muri 2026 ku buzima bwawe uzohora uyihimbaza uyishime nawe uvuga kugira neza ni kw'Imana arico nawe wasabye Imana nuhora Imana y'abariho bose nta kimwe kinani